Хвани го е. Дами и господа, близки и приятели на младоженците, днес, 21 декември 2015 година, водени от своята обич госпожица Наргиз Хасан и господин Янко Костадин и Караниха, за да потвърдят пред най-близките си хора, че поставят началото на едно ново семейство. Гнездо на обич, доверие и надежда. Уважаеми младоженци, в минутите преди да скрепите с подпис желанието си да станете едно семейство, съм длъжна да ви попитам. Наргиз Ибрям Хасан, съгласни ли сте да приемете за свой съпруг Янко Христов Костадин? Не. Янко Христов Костадин, съгласен ли сте да приемете за своя съпруга Наргиз Ибрям Хасан? По-силно? Вярвам клетвеното изключение на вашите думи. Приемате като потвърждение на желанието ви да бъдете едно семейство за вечно. Скъпи младоженци, носете тези бръсти недостойни. Тяхната светлина ще ви води по пътя, който вече сте си избрали. И нека все така да е безкрайно желанието ви да сте заедно. Вие, мъжът и жената, свято и вие сте днес, утре и завинаги. Basta na Nargis. От този момент пред законите на Република България и пред закона на собствената си съвест, вие сте съпруг и съпруг. Ура! Семейство Янко и Наргиз Костадинови, чести! Чукай! По-секси цури, човек! Ей, човече! Каде по-долу! Ще кажа, че ти ще знаеш. Ще да се више деца и ще мога да повече да Къде това ще правиш, жени? Ти кажа да спра. Е, това е това темаш. Честито направи Цветана. За България ли? Меме, Дурачек! Дурачек се. Снимка пи ме, Ана, нама. Айде, честито, да сте живи и здрави. Айде, подред. Дур, джанса, дур. Една сър. Те прави взели, че сте в сна. Сега по-малко! Boncuk çantamla ya kimi geçerden havana. İskemle nerede? Hadi seni. Sen bu kit almadın. Amca bu kendi ver ona. Amca bu kendi. Sizi
Seveyim bak şimdi ben sana neler alacağım. Bak şimdi neler alayım ben sana en büyük yapım o zaman. Hadi ben. Hadi. Tutsana beni. Çıkalım böyle. Hadi fotoğrafta. Fotoğraf mısın? Hepsinin ismini çıkayım. Birazcık lan. Тя е моята с моя фотоапарат. Gelin ama. Моя прави колко иска. Гес. Окей, няма да трябва да снимаш. Не, има кой да ме прави снимки. Шибирето там от джермето. Ай, свиктар бе. Човече, няма човече. Асен бе, човече. Ела тук е човече. Аре, сене си. Ama ben tutayım sizi. Ne çıktın? Не е интересно. Ana. Kaplan çakar bizi. Bizde su залата назад. Ocak boku kompretine kostava. Halde çıkar. Beni kızanlarla. Açık açık. Ya şimdi. Ama çıkayım. Yenge. Açsana aynıs bonbonları. Açın bonbonları. Hadi stiga bana stiga. Sen asmışsın sen asmışsın. Oldu. Durun aç durun. Oldu. Can suyu soyun dur ben isim kızarlar çıkayım. Bari. Çöveçe. Ay çövek. Sayısıdı. Ай, дремо, сари хито. Sahibenim nerede? Ben çıkarana. Сега, даже мога да ти дам да ги пазиш. Hadi. Hadi Nergis hazır mısın ablam? Hadi gel ben Cansu. Üçümü giga durun öyle ama. Bir sağsan buyur çubuk. Yaş kadar maşallah çok yüksek. Oldu. Aha tuttu. Can İbrahim'e kadar bak işte. Hoppa. Hayır. Aa, beni kim çıkaracak? Uçak kocam ocak. Ne çıksın? Hazırsın. Mon telefon къде? Джоба ми. Има дайте сега от тези телефони не ме интересува. И ще ги пратим. Как правят толкова снимки? Брай, не бе тамаш. Димитрия учи от... Знага. Hadi. Hadi birazcık çıkar Mehmet'ten namazda çıkıyor. Arve çok da tepe görsün. Човече. Çıkardım ben ondan. Cansu duruyor orada. Dur burada. Oldu. Burada bak oraya. Bak oraya aga. Ay çürüktü. Bonbonları da sıkıştır. Hadi Ramazan'la. Hani Başka değil mi? Yakılar kaldım ama. Nasıl geçeyim ben buraya? Bu tarafa geçeyim. Zorsa bırakalım. Nerede? Ortaya gömün gözüne. Durun çıkarmadık. Ha? İyi beni en güzel çıkarayım onları. Bak kardeşim ya. Bak kardeşim çıkaramadı. Bak teslimka. Bak şimdi. Ama gel sen burada sanmışsın. Beni de tuttu çok fena front terleri. Hadi gel sen de bırak. Gel ya. Давай да према лапа така. А телефона? Дай телефона да снима. Ben de öyle seni Mehmet. Öyle dur. Hadi. Haydi. Usmika. Не мога. Başka yok. Най-хубавата снимка, брат, човек.